Poštovani gledalci, sigurno ste čuli za onu čuvenu krilaticu Srbija je večna dok su joj deca verna. To je istina, a to svedoče članovi udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije. Sa nama je Slađan Janković, vođa Leskovačkog odeljka Niške pridružnice ovog udruženja, a povod je proslava trogodišnjice od osnivanja. U ovom kratkom periodu od osnivanja ovo udruženje je postiglo značajne rezultate u ostvarivanju postavljenih ciljeva, a više o ciljevima i o dosadašnjim rezultatima razgovaramo sa našim gostom, mojim bratom Slađanom Jankovićem. Brate Slađane, pomaže Bog i dobro nam došao. Bog ti dobro dao i bolje te našao. Bog ti dobro dao i sreći i malo. Da si mi živ i zdrav, uvek je rado vidjeti te. Malo smo promenili ambijent, promenili smo scenografiju, ali to je zato što volimo ovo mesto. Sad mesto nećemo da otkrivamo, da nas ne bi neprijatelji porazili. Šalim se, mnogo volimo ovo mesto. Brate Slađane, hoćeš li da nam kažeš nešto više o udruženju, kad je osnovano, koji su ciljevi, rezultati i planovi, ko može da bude član i tako dalje i tako dalje. Ajde da krenemo, kada je osnovano udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije, čiji si ti član i predstavnik Leskovačkog odeljka, Niške pridružnice ovog udruženja. Možeš li malo da nam kažeš nešto više o to? Naravno. Najpre da ti se zahvalim na pozivu i što si me ugostio i udostojio da vam predstavim naše udruženje koje je zapravo udruženje koje služi svome narodu i svojoj otadžbini. Inače, udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije osnovano je 23. septembra 2021. godine u Beogradu i kao što je iz samog naziva možete da vidite, osnovano je iz zajedničko od bivših pripadnika organa bezbednosti i vojne policije i kao prirodni nastavak zajedničkog delovanja i izvršavanja zadataka iz perioda još od Jugoslovenske narodne armije pa do Vojske Srbije. Udruženje je inače osnovano radi očuvanja i negovanja slobodarskih tradicija Republike Srbije, kao i očuvanja ugleda i etike organa bezbednosti i vojne policije, doprinosa odbrambenoj sposobnosti zemlje, ostvarivanju društvenog i socijalnog statusa naših članova i naravno svih potreba koje bi inače naši članovi mogli da imaju. Takođe, želim da kažem da je takođe cilj i negovanje zajedništva među pripadnicima organa bezbednosti i vojne policije, kao i podrška i pomoć svim članovima i njihovim porodicama. Zatim, negovanje sećanja na naše najhrabrije saborce i braću koji su živote svoje položili na braniku svoje otadžbine zarad naše slobode i zarad bolje budućnosti. Čak se i trudimo da na našu inicijativu u mnogim gradovima neke ulice dobiju imena naših junaka ili određenih važnih bitaka. U tom smislu moja lična želja je da se pokrene inicijativa da se u Leskovačkom centralnom parku podigne jedna spomen ploča svim vitezovima srpskim, od Nemanjića pa sve do današnjih dana, jer smatram da bez razlike naši ratnici iz doba Prvog kosovskog boja pa sve do Košara i Paštrika su zapravo jednaki i treba da se nađu na jednoj zajedničkoj takvoj spomen ploči, da nas sve zajedno podsjećaju na vrednosti koje treba da branimo i da čuvamo svojim životom. Što se tiče rezultata, akcije su bile mnogobrojne i svaka podružnica ili odeljak je uradio sve što je u njegovoj moći i po planu, ali ono što se tiče naše podružnice Niš, koja pokriva jugoistočnu Srbiju sa odeljcima u Prokuplju, Zaječaru i Leskovcu, izdvojio bih neke akcije, kao što su obeležavanje naše krsne slave Svetog Teodora Statilata 21. februara u sedištu udruženja, ali i u svim podružnicama u Srbiji. Zatim, naravno, obeležavanje
sećanja na dan početka NATO agresije, polaganjem venaca na svim spomen obeležjima i pojedinačnim spomenicima poginulih veterana, zajedno sa članovima njihovih porodica, naravno. Takođe i obeležavanje godišnjice početka kopnene bitke na Košarama, kao što je Velika svečana akademija koja se desila 9. aprila 2023. godine u Domu Vojske Srbije u Beogradu, a povodom 25 godina od početka bitke ove 2024. godine, veterani, učesnici bitke, komandiri, komandanti i vojnici su gostovanjem na mnogim televizijama svedočili zapravo užasima i stradanjima, a i herojstvu pripadnika vojne policije, graničara, ali i svih drugih sastava Vojske Jugoslavije. 23. septembra 2023. godine je održana i Velika svečana akademija povodom 2 godine od osnivanja udruženja sa preko 600 veterana sa cele teritorije Republike Srbije, i to se desilo u Domu Vojske u Nišu uz prisustvo uvaženih gostiju iz Beograda, Generalštaba, generala Simovića, veterana 63. Padobranske brigade, Vojno-bezbednosne agencije i porodica poginulih pripadnika. Takođe smo imali veliko okupljanje veterana organa bezbednosti Vojne policije, 72. specijalne brigade, 63. Padobranske brigade u kasarni Petar Bojović ovde u Leskovcu, u Sinkovcu, a u čast 549. motorizovane brigade povodom početka bitke na Paštriku, i to se desilo 26. maja ove godine. Naša misija je da svojim akcijama i nastupima na televizijama, društvenim mrežama i pisanim medijima promovišemo pozitivne patriotske, tradicionalne i društvene vrednosti, da pomažemo članovima naših porodica poginulih i preminulih, i da svim članovima udruženja, koliko je to moguće, koliko je to u našoj moći, da pomognemo da povećaju kvalitet svoga života. Što se tiče, moram da napomenem sa ponosom da od samog osnivanja našeg udruženja organa bezbednosti i vojne policije imamo punu podršku vrha države i vojske, posebno aktivnog sastava vojne policije i Vojno-bezbednosne agencije, kao i lokalnih samouprava na celoj teritoriji Republike Srbije. Što se tiče pristupa ovom udruženju, vrata su širom otvorena svim veteranima ovih službi, svim onima koji prihvataju ciljeve i odredbe statuta našeg udruženja, kao i članovima porodica poginulih i preminulih pripadnika, ali i drugih rodoljubivih građana Republike Srbije koji vole svoju majku Srbiju, vole svoju vojsku. Zato, pozivam sve patriote, rodoljube i simpatizere da nam se pridruže u zajedničkoj misiji očuvanja slobode, časti i nacionalnih interesa kroz služenje svome narodu, svojoj vojsci i naravno svojoj jednoj jedinoj otadžbini Srbiji.